Patalfatulaw Samoa Entertainment may appeal ni Foya Solulu ay si Maya le fafofonga ya tata watamua. Wa matai nei o na tapena se tupe e te uma iai se le ni e tangatai langlangoina le Justice for Tu Au. O tapena ngai tutongi iai se loia e tu lai e finau le amio tonu. Le ono ngā lua iai se vaenga whapitoa. A o file mua i Samuel e ana mōli mau lena tapisai le Facebook o le troi pisa an fo ilunga. Peitai, wa manoa ai nei fo ia leo na mōli mau. Sa tu ua ia e leo e le tali tonuina. O mōli mau lava nā o le ao o atu ilunga o le whamsinonga i le taimi e whaatau nu ai su e ngā leo mai New Zealand. O mōli mau lava nā lea na sa whawha ia i leo i le lua ma le awhatau sanga taluai. O se lea sfultau sanga o mamale whaila o Samoa ue peo na whaalau ino whaalau i tele mai e leo. E ese mai o na mōli anga o ngā oi malitale pe whaile le silia i le se fulu tau sanga i lumatu. Peitai, o le fasili i leo, pe ai se ana la tau le to e whai aini mōli anga o Samuelu. E i totono le se fulu tau sanga le ana sa o loto ai lava. E ui, ina sa la tau si la fia solitus la fono, sa whai e Samuelu i totonu, o le nā se fulu tau sanga e o mai il taiminei. O file mua nei Samuelu, o le to e pisa nei lungo le Facebook, e tali ai le taimi e vala awai. E tu lai e whaamatala le whaamsinonga lana mōli maule mena tupu. I le po tonu na maliwai tu au. A o pāka tonu ai le nā mga ala malana ia fo i mata upu whaapisi nisi, tau i fuala au whaasaina. O le mōle maua Samuelu, na tu la fua ina, e le tali tonu ina e leo. Lea o le ato e fo i lawa iai, mai se so o tanga uma i lea soli tu la fono. Inisi o tala, ua whetau i le whai o suinga o minista o tupe, ma le mtanga ruenga o tinam tamaita i mangaf so tai. Ai, ua whaatautai ai fo i mase su e ngā le komisio tangata whai ngā ruenga le malo. Pasanga i le office Silion tanga ruenga o tinam tamaitai, peitai. O le awhetau i le taunu atu fo i le minista fo, o le miliona tala i le mtanga ruenga o tinam tamaitai. Ma whasanga i ai mase whaasea ane i le itu malo, sanga ngā numera lua. E peo na lipoti ai e le Samoa Observer o le so. Le whaasea le tasi o matai o le nuu o whenga. I le whaipule o le itu malo, maulolo tabita. O mai tawina e le fōfte o na inga i le vāo matai nei o le whioanga. Ona sa iai fo i nisi mta upu ilu matu. Pei fo na mai tawina i nei. Sa tau vā mai matai i e lua. I le paloto lua o lua tasi. Le sunga fata Ryan mo le fast. Ai o maulolo mo le HRPP le ana manu malo. Peita ai ole alia e ole mta upo le tu malo le ili taimine e peo na li putia le newspaper. Ona o alunga o le lato miliona tala. O se taimi maua statu fatal noanga mai tu e lua. Pa pele minister. I le miliona le fo i tu malo wangia mai ai le tautu wai. Ia saunga le mule taulanga i tangata lau tele ai o talavou o lo fewa iai. I le taulanga o Samoa. Le wafu ai le ngā luenga whaatino a leo. Ua whaingo le Street Vendors Operation. O lo oilalo le vainga, a le vaingo le puipuinga lau tele le General Policing Unit. Ua whaapitoa lava mo whanau talavou o lo whaia ngā ruenga. O le whaatau o loa i lunga mga ala i taimi tū ngā o le pō. O leva le afiafi, ai mai sei lava le whai ungo le vai aso. O le aunga tonu lava i peo nita ua le whaamtalanga leo. O le puipui o le papolenga le saunga le mua tangata lau tele mwhanau talavou o whaatau o loa sa bali. O le ave o le wha mua le vaenga leo ta ua ilunga. E manatu le pulenga ia wha aititi ai a fianga. Masaunga le mua la tau si o manga. Ai maisa vaenga tau langa o Samoa. Ma ia ave le mata itu ma tuli matai ngā ruenga wha atino le vaenga lea. O lo o wha atau o loa sa bali. Ia mauti noa e le o solia se tu la fono. Wa ave nei le wha ataua ma le aloa ia le malo le awa ia tol tamaita i Samoa e tau vale Miss Global lua o lua tol lua o lua wha. O le fionga le palemia le tu mau o le sui palemia tu ala Iosefo Ponifasi o na sao noa i le tau o le fo i step o le tovanga tamaita i o atunu. Wha malo si au tamaita e masuia fo i au tu e tala noa iai latou. O latou fo i malama i le whainga e tūlanga SAA tamaita ia. E pei fo i o na mōni mawina le tamaita i Samoa malana ia tau vanga talua i nei. E ava e ai ilunga le taleni a le tamaita i anga i whanua ai o le tātua tunu. O le Miss Global e wha alevao malo o le tau vanga i ese fo i lona stepu i whafua atua Samoa. Mai ese e fo i tangata lātou te mai mua ina tamaita i Samoa. Ai o mata upu mata i tu e au fia i leuna ia o tamaitai
mamata upu tau ya fianga langi o tisi umanga, so ya inga wanga I whanua, ai o la vea ai o tamaita I mataitai, ai o se awa no fo I whaalauloa tuai Samoa isi vaenga langi, o se awa no sili ua whaia le company telefoni le Vodafone, mo le tausala o Samoa lua heilani Pearl Gurubu, mo le nei tau vanga I Vietnam, ile masina o Novema, o le malanga mai le Miss Colobor I naiva yaso taluai I Samoa, sau no le fionga I le pāle mia mo le taiminei tuala, o se awa noa mo tamaita I Samoa tau vai maisi la le lei, mai le fitus fuli maisi atunu o kelope, le lata I le tasi ma le afa miliona tangata. Ma le whaamsinonga maulunga pe ona le ipotia le Samoa Global News, na ole toa tasi le matai na tula I luma le whaamsinonga maulunga le vai aso nei, e tali ona molianga o le tau mawhai le whao o le oti. I le sa a fia le whaarabelawe le whangoli I le lua vai aso taluai. A le isi toa sfurma le tasi o lo o maulia le whaamsinonga whaitu maalo I tua siri. I molianga e o fia ai le whao o lima, whao o manua. O le ave whaamalosi ma le ulufale le whanua I le eo noa ma si whaatananga. O le tamala ia ai tau ia I o asa le maulea na tula I luma le whaamsinonga maulunga. Na talo sanga ina e lana lo ia. Le sunga Alexua, se awa noa e tatala ai lea ta maa itua, e tali ai tawanu manga o lona whaamasinonga. Pei ta ina te ena I le itua leo leo lea tali sanga, o nei le I wha mautu mai molianga le official law I sili. Ai na talia le fionga le whaamasino, ni a wama tatu hatanga loa, le tali sanga le itua leo leo. Mo se vai aso e wha atulanga mai ai molianga. O le so fuala lo e so fau, leo le ato e fonga ina I le mata upu, ai o se avanoa fo I lea watu ina atu I lea o loo maulia e feuta nga ia I malana lo ia o na whato atu ina mai leo santali I o na molianga. O ato ai le to asfulu alu pisiko mo whai ona tau nuu mai lo tatou atu nuu mga lulue ai. I pisiko ai to asfulu tasi lea se whatau to I le whai unga le vai aso o mawai. I le mai ai o le walu vai aso sa atu ina atu ai nei pisiko I a inga mafio anga na filfilia. Mo la tau tole ninga. A ole a o ino le lato ngana fa apea tu maanga lo tato watunu. Ai mesele a o ino le fatino ino so se fe au Samoa. E awhi ai malinga se ino tato mea ai tau mafwa. O mato pisikoa e tele ni vaenga taua mato te mana nao e faa soa atu mo whanao Samoa. O nisi vaenga e faa soa atu ai e ala lea I a oaonga o le peso o tainga I le anga nuu ma le anga I whanua. Mato te fia foi e faa oa o le anga nuu Samoa. E se uma to mai ma anga waa ua iai pisikoa ai ua tasi lava le faa nau tainga ina ia atina e whaitau tusi ma le tusi o alo ma whanau a Samoa I le nei lua tausanga. Le potia le teo polisia o lea o sauni na mtanga wenga wa onga. E vai pisikoa nei e to asfuru matasi. Ya onga tulanga lua I feso swani I whaya onga. I lea o ina le tusi ma le tautala wha peritania. Awa o le aunga lava lea ma le wha moe na tausanga ina I le mtanga wenga wa onga se feso swani a Australia. Ina ia wha sopolia a onga uma. Ale tonu I pisikoa. Wasilia martonu masina taro nga lua si pisikoa e to afitu. Nea sa whatauto ia aperila o le tausanga nei. Ma o lea kato ato e awina mai lea o ni pisikoa e Samoa. Talo mai le tausanga na tapuni ia umaife malanga inga le wha mai. Peitai, o le nganga whaaftai o ni tanga ruenga wa onga, ina ua mawhai o na toi whaawau le tautua a pisikoa le tatou atunu. Lau Samoa Entertainment TV mai pia sfa poponga ile aso atayao ile alofa o le atua ai manuel nei fo yaso.